Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nang mod ki member ki barim kala tip kita ke guideline. Mo ka guideline kelami nadu aku 60-40 ke bomod ke 60 ke type kan kadai ya ki water related scheme. La kalong ki omba umdi ki scheme panchana bakum tater bakani ka antas scheme kadai bat ya ki bamdei. Moi komiki yang do bar snong yi fuat bakum tater te nga suka mentip na iya mencha choi biyong ba bakum no bang tip ya ka 60-40 ni tip bahaya kay kata ka 60-40% daga baburam ya pi handrei pa nga suka bantip ya pi ba kata ka 60 kadi kay ka 40 kadi kay la say yo ba pi tip ma pi U executive member beripet ya katana development jongka executive committee u ba powel soklet u loong ba udang mut ba ke MDC berim kalatip ya ki kendon jongka tight but untight scheme kabala pentre da ki MDC kani ke jeng jubab u ba powel kade hak ba ka Congress Mary Kharpuri ke MDC ke NPP na Nongshken constituency kabu ya ke jeng kali benrap ba ka kwa bantip ya ki kendon jongka 100% but 100% jongka tight but ka untight scheme kani ke jeng jubab u ba powel kala pelong ya ke Congress Mary Kharpuri ban yeng biang ba makaru ka tip bha ya ka 100% but 100% namar ka kwa bantip yo ba u executive member tip bha ya kani Uba powel ula pentip baki kendon kelami na do usnam araja aphuai araja aphuar kabadai ka 100% jongka tight gran kabadai ya ka ombam bat ka untight kalong ya ki scheme yeng dor bashnong kiwede ula jubab ru baka jing sakut ban pentre ya kini ki scheme namar ba omla ban pendap ya ki jing don kam ha ka portal website kabalabu daga sarkar India kani ke jingbu jingkeli benrap ke Congress Mary Kharpuri kadai balawan ra ya ke jingkeli dau MDC ke Motion Road constituency uba Australia Russia ubalabu jingkeli ya ke jingpentre ya ki scheme jongka 15 Finance Commission ke balalong mentaksngi ha ke dorbar bakhadu jongka ki HADC na kalyang uba powel ula jubab baya ka tight gran jong usnem arhaja aphuai arhaja aphuar la pelat tang ya ke pisa ke baningkong nang ba sang penor haba bab yang dikecing keli ke balawan ra di ba sensyar azba na MDC betul-betul menapo nang sponsor yom ka jing pentrekam ya ka 15 Finance Commission hadu menta ka dei hadu usnam araja akuai akuar tight gran maka dei hadu ka first installment syoknor bodon buram manus nami judon hi le jong hi Finance Commission menta kalaya ka 15 Finance Commission ka jengkeli kwan bu ni kapor kolong kat nu tingka layo ka HDC na kani ka 15 Finance Commission nang ba syukur kan puli pesau ya ka di ofisa jangan konsul ke jongi adu basdang jangan dika 15 Finance Commission arajar akuai antai gran sofoklur kendakisan lak tai gran pat kalau kemjuhi sofoklur kendakisan lak angta nak tahu senam arajar akuai akuar antai gran kalau arsau klur lai kolak tai gran pat kalau lai hundred klur saukusan lak engka Squatip na IM in charge lemba junghi shnok konor badan buram atu kini project belaya lemba kini 15 Finance Commission la pendap lut pentre ne kumno tiba ada pentre kini tang tu senam ajar aku wei banda kam tahu aku arpat malah angutan ka central government kadang pelai tang ya ka first installment bahkan di first installment kadang di ongoing project kadang menteri lagi Jakarta prepare juga council Syukna Podon Buram lembaga jungki saya IM in charge naskah kali walayo kapisa ladon walayo first installment kejengkeli kalong ba kei kadal wala slam terekam ne pendap ini ki projek borok
lang ba shon konor kenika jubah dengan por kam de kan kam ta I kami kuat pada buram na nang sponsor yong de kedin amta baro kit khat pada buram jokan ke ye kadau kalong ba ka Ministry of Panchayati Raj kala pendi ya ka guidelines kadang hanya guideline ke bahasa untuk page makala batha bahabangi pentrik kami yakin ki projek ke paper dan ki scheme ke paper lembaga 15 Finance Commission inaban bu renti yakin ki guidelines bila ada mangi mo ini ke 15 Commission kali bor-bor kita lembaga ki scheme dan ki bangi angki MDC scheme dan ngi melak ban bu renti ba yakin ki guidelines kandan keting penslam kan keting slam ka ba ka ministry kan pelai ya ka pisah ka jongi nema ta kadau keting slam ni kadai nomor ba nyem sim labut ha jadi guidelines ki balabu da ka Ministry of Panchayati Raj nor badan boram lamba jongpi lamba ni 15 finance labha mar katno lamba I ki MDC ki fund MDC scheme mo labha nem nam tagi member ju konstitusi repair lembaga 15 Finance Commission record pau ba nakalian ka isi kala batha mo kalai ma sabaro ki MDC ne ki konsi ki repair baradian balayo yo ki proposal na ki member badan borom jukan ki yeng nakalian ka council kalau hak yakini ki projek ke repair kajing kalong katai bang pimenden marban ke Ministry of Panchayati Raj kajing hak yakini ki scheme ke repair kalong nombor online nombor ke web portal jong ke Ministry of Panchayati Raj dai hanta baki sakut ki projek ke repair nombor bang nyembut yaki guidelines ke ong ba nak ka tai ada 60 to 40% ada mengikit khot ki bolong ki nong ajung dari ki propose kita ki scheme nyemlak ban buat ki kan bolong 60 to 40 kan ni ka web portal kan pedian la sistem hak ta korukom balada ki scheme ki badi manai akatai ni penung ka antai kebut automatically kan ni ka sistem kan ni ka portal kan reject kebut dia ta baka slam bang nyemlak ban upload ki scheme ki prepare nyemlak ban hak syaka ministry pada kadau ka slam kan ni ka jeng penpoi lan ni ka jeng pelat pisan nak liang jaka ministry la exit supplementary lightly na tharai pin peniat ma PM ya house ka ka syong ha PM ka discussion jo pi sya sautali na santali ka syong ha pi ka kumnu ma curious point order ka di biat pi order ngalap penceng sya ngan dia ngan keren ngalap penceng ka house ka layat mentala bun te habang ya keren hani ka syong ha pi syong kono badon buram ban ay ka liberty nang kata-kata ngai ka liberty nang kata-kata mentapat ila EM nak kalian ka isi bau chuyang man ka snite point of order kala ibet te mo kamlele ta ka nganai lat ibarasa syong kono badon buram ngaku akli kane ka tai scheme apway lada lap ba kituki briu ki va klem tre la issue ya ko wada la kane ko office la ne am ban cancel ne ban aino khnang ba ki briu jong ki constituency bo repair kin yo ano ya kane ka development kata kalong ka jengkwa ka jonga Haba syukur haba department kejungi kalau ai ka work order lagi mata kini kudi kenhun kisnong ni kontraktor bantrai kan projek ada kimla bantrai wan kon tolong ni mo ai ka support notice na depan pensai nak leng jiki bali kimla bantrai ila ada kim la ban ai ka cuba ko yang ni kim islam ni kata ka cuba ni ban bantrai ka kiskim ka bala ai nak leng jangka depan kala ban cancel no ya ka ni ka jengai ka projek iki Mr. Chairman, sir, ban supplement ya kani ka jingkali nakaliang ka jonga runga syukwa ba nganyo jingtip na iya in charge ba lano pat ya ka second installment bangin la ban implement no
Jingla jungi bangin implement ka second installment kan syongi kata ka bang fi men ne mo nga kwa baki member betul mun ke yen kan ya sa I copy ya kan ka guidelines malang nyembut ya kan ka guidelines ka belum 60 to 40% nginum la banyo ya ka second installment lan ka jingla pisan ka yang joka ministry indre ka joka por pat na ka liang joka isinya sa syong mo nga sa syong ko isinya sa pan ya ki proposal na baro ki member joka yen kebudan buram pan kata pan sa upload biang akan ni ka portal ke bala bu dekat ministry but ni selaban pentrikam akan ni ka second installment. Session Mr. Chairman sir ngako abantip na IM in charge kay kata ka 60 but 40. Nakaburam ya Songknor anang mod ki member ki barim kelap tip kita ke guideline mo ka guideline kelami na do aku ar 60 40 ke bomod ke 60 ke type kan ke dai ya ki water related scheme la kalong ki omba omdi ki scheme panchana ba kum ta ter ba kan ka antar scheme ka dai bat ya ki bamdei moi kum ki yang do bar snong yi fuat ba kum ta ter te kumlong fi manan ngan sa na kaliang ke department jonga ngan sabtha ya ki officer mat penyo ikani ke guideline mo karpen ha kan ni ngakar pat diki bekenya penstop manja pulih kenang ba kadika scheme ko jungi kanum sakot sa mo matang ka lajan kod kadika financial jang 15 Finance Commission ngidang koi dong arfo kata udan din ka first installment ngakar pat ba nginya pulih na kaliang jakat tu mang anga sabha ikini ki kopi kana mangin sutu nakam taba kumno bangin propose ki scheme ba lara dan kamro kila ban sim nak ni rap yang ki officer ka department jungi. Mr. Chairman, to kejengkeli ke bakadu hi mo yo sha. Point of order sibit. Nama kini ke jengkeli ke bah lai ke jonga. Te nga syukwa bantip na iya mencha choi biyong ba. Ba kumno bangim tip ya ke 60 40. Ni tip ba ya ke kata ke 60 40%. Da ka baburam ya pi. Handrei pat nga syukwa bantip ya pi ba kata ke 60 ke dikai ke 40 ke dikai let's say yo ba pi pim tip ma pi. Pi kata ka wei. Tibat sa kawai de ngako abangan bu jengkeli AP ba kidon kini ki contractors kumbasyong no naka constituency ka jonga baladap yo ya ka final work order jong kani ka first installment tang bapat omla ban pentri kampat ban implement bakiyong ba 4 la ngako aban tip bale ba habakila yo ya ka final work order pat kim 4 la ban pen trekam leban implement ni kakam but sa kawai de ngako abangan keli let's say bangayo ngandum yo show bangan keli biang haju bet te ngako aban keli ya IM in charge mo ba piong ya to ka 60 40 ba pim tip tingi tip khambha kai ka tight scheme kai ka tight tinga ko aban tip ipi ba ha gane ka jingkeli ka bat kani ka jubab ka jongpi ka reflect tang ka tight scheme kam don ka antai hang ni tikat baka first installment jong ka tight ru la adep ban sanction ka first installment jong ka antai ru la adep ban sanction ten re menta ka stang ka second installment jong ka tight scheme bat ka antai tinga ko ba ngan kali bale baka claim reflect ha kani ka jubab ka jong piru kudai shibon abon jingkeli ngan jubab saya tega bong ka tight grant kadi 60% work filmnya 40% kadi ka antai grant nak mata antai grant ke belong filmnya kadi ke umba umdi ke jaka sajan bekem ta ter kemalongi membar itip hai kani ka antai grant pa kadi nak mata kindu ki scheme ki ba maha ka antai kum ki PA system solar light bekem ta ter te kabidi pat kata ke bong ke umba kilayo ya ka final work order tabak kim la ban tre let's say kalau don kiti bakla kidi kisam ke peladap danang pelat ya ka pisah kat ba hakan dia ke web portal juga Ministry of Pancasila keempat upload keempat pedang kan di sistem tu ngilak ba kalau komputer tu nak daw ba musim nala pan pencai ya ki scheme ke bakom kini kendiat syukur ba buram ba kontraktor na po konsensi jonga kim la ate ban pentre wik la yo ka final work order ila ada jawab IM ila ada jawab
katakan ngala rang songkrot ada menjubab marba lesi song lesi mo kadang gajing baklah kini kisam pada pelanang pelak ya kepisah kat bah ke web portal jong ke ministry 4 upload lesi kelak bandi kata-kata kata bumi pi kendiat song penor ke jubab nak kaliang jong IM kalong ba la pelak ya kepisah jong ke first installment jong ke tight Tenring idon arjat ki skim. Kawai ketika on tight, bagadi kawai ketika tight. Ka tight skim kamdan kata ka 60-40. Mereka don bet ban pentrikam ya ka sanitation, ya ka water supply. Ka bayadai bet baka bat ka sanitation. Kata ketika tight skim. Ka baar ka on tight bat ka kamlong, ngiong on tight mo ka kamlong loose. Kalau mut pilak ban pendon kami kiwi basnad yang dorbar bat punta tertek. Sumpah ban kli ke jeng kli ke bapa. Dia nama bakam syai ke jubab di em ngah ban syai kendia. Em nama ke jubab jeng bapa ilak ju. Kli kongres lah jubab. Tengah kuat ke jeng kli napi kan sumpah ban kli dengan sawan. Gaji kli dengan sawan. Ka tangha ka on tight ka don ka 60 bat ka 40%. 60 kamut ban pentrikam iki kerja ki balong construction. Bat 40 pakawan ka purchase. Bat ngakwaru ban ya tu ngamnum keli ngan pensai kendiat nama bikam jubab ya jubab di kongres. Ba menta ki don ka apps. Ka ba hab ban upload ha ka apps. Dena tak ada ba let's say kadon ka jing slam tengah kerpat ya IM. Lanu kata ka apps kan trikam. Lanu kata ka apps kan trikam ban yo ban pentrikam no ya kini kiskin ki berangsa. Ta kadega jing keli ke jonga. Kemudian berkenika orang Pak Songkror beri berkenika keli ini ke apps nak kalian ke department ke jongi kadangnya walk out pada ministry kita nak tu kan ni ki technical problem technical problem di mana kalian joki officer bak juru ki ini bari nak department jongi kita walk out pada central government nak kentaban pentrikam ni ban ulong ni ban pentrikam bahaya di ke apps jong ni ke ministry. Terima nga kuat bancai bahapi kani ka suplemen kumta jong i membahan apa nang sekian ba ki ong ba ka wakodal ayo jong ka on tight skill ndrei bantrei umla te kumno hagano ka polisi ki aiswa wakodal ki kam padlong complete sapa kata ka portal te ngah wa yo jing sai kan dia ya kata nama ba kadan ha kata ka on tight te kata ka on tight lada kata ka kamla bandung kaleno kata ka skim ba yang wa yo jing sai ya kata rang tu ke pemerintahan ka ha ka bidi bat kini ki on tight scheme kadan ru guidelines ha ka ba kan kata ka geotaging bagi ong geotaging kemudian suaman pentrikam ya kena guna ke projek dan kam balik geotaging license kemudian aku kerba suaman sedang ya ke projek dah ke porsi tank berada ke projek hari kita dapat anda dapat ke projek kemudian suaman sedang ya kena ke projek dan kam bau junior engineer yang ni oleh ya ke geotaging lengkap bertu kepada pentrikam ya kita kam. Syukron Badan Bro. Koi ka jingkli show IM in charge. Habai dai begini ki skim ki work order ki ba nilayo akini ki snam ki baladap te kadon nem ka jing pensenge na kalian ka isi na kalian ka IM in charge habai dai ki skim bofer ka work order ka bang nilayo ya ka final work order andre kakum ka bang yo jing tepat ka bang yo benkli seki kontraktor ki ba ki trei ki ong ba sipor mata adu mata ki dang pensenge ya ki kam te kadon nem ka jing pensenge na IM in charge na ka isi ya ki work order ki bala debiau Rang Pak Songkror hak boleh berkata ki belayo ke final work order kamu cuma don kena nukarai nak kalian jongkat department lain nak kalian ke isi jongi bangin pensenge ya ki jing trikam ke bakum kita ke bang hadapan ai ya ka final work order boleh ngakli ya kata ka jing kli nama ba kidon ki final ki kontraktor ki bangil ai ya ka final work order habangi kelipat yong support mata ki pensenge dengan tip ketika jing mislead jong ki
JE ni nak dong kontraktor ngam tip te kuat ben. Hak apa dia kata ila ada berjubah ia mencari ila ada berjubah. Nomor berapa kini na bok order ke bala ke pisar kalau ada sanction. Kalau ada ke final bok order ke pisar ke bala dia. Katakan kawan hak jo hak ba UIM ula mentan ula jubang. Em ngi kuat betip ya kecik sai kan maka don em kecik pensengek lah nonton pada te ing sapek ing sapek. Ila ada berjubah kan? Ila ada berjubah kan? Syukur nga syukur tang kawi ke jingshai mentang ngai ikan dekat skim ke ba ngayok pediang lapo municipal muncul ke praktis kalong ba ke skim ke bawan ngiju pentrikam lapo council mentapat dengan layok kendu ya chief engineer keli baki ong ba ngi bahap hapo sor haka urban ke skim ngi habanyo no lapo ka municipal lesi kalau long no dah kebentar long no kabor jong MLA dari bau bat nang tai lu temut ka jinge kalau long ka bakrau na mataki MDC sakawi ka jingshai kalong ba kane ka skim mensyang ju pentre bat ka work order nadong hadong iyo lang ne bali mentangi haban lek lapok ka municipal habangi dang hab hapo ka jingpej jong ka khanet ka bandriu habagi ngi dang dei kita ki MDC beli bangi haban lek pat ka municipal menta bangi lek pan ya kanika kanika skim rang ba syuk no ra be ba kata ka jikali kepada wanda di mama ba na laban problem kadi ga jing shisha namar ba kaladon ka correspondent nakaliang juga disa council bat ka sukar jeng na jelal ba ka adon bat ka municipal ba yaki scheme nakanika council ke jongi ke bawah nama ka 15 tambah finance commission ala penyak lembaga jongka municipal nomor ba ka scheme ka dosai ka dinam taki rural local bodies let's say ki konsik ba pasar ki nam hapsu ta rural bodies ki hap nang ba ka municipal ba kala don ru ka city ke bala tho nakaliang ka council ngam kan mapsu ya ka tarik nakala pading sha lan ka don ka correspondent ha pring jongka council ba ka sarkar jela ke jumi ngasutu e kata ngaskwa ka jingshai ba ni shajit kum ki MDC mut ngi dang hab hapo ka jingpej jong ka council bali pat bakin ong bangi hab hapo ka urban bat bali bangi haban lek shim ya kata ka benta lapo ka municipal kamdon ka jing mo lesi ka jingte bangi ngin de banya trebe kat kum ka benta ka bangi hab hapo ka council ndri te ka leno bandon MDC ka leno bandon rang basnong kata diga jingshai nga banga kwa ba bali hai ni ba skim ka ba menta bangi haban lek municipal ka banga konsumsi jonga ka laj tang ka lausot tun ba hab rural ka batam boro khan nga haban lek municipal nga sko chem jing e ken rong ba shong knor ka ka pen pau dai khat pa maram kulong ka padai ten rei kumala pathai da ka ministry of panchayati raj ba ki ka scheme ke devan patai pa angki jaka ke bahab saki jaka nong kandong tingala check bat ki officer jonga na bai dai bat kanika jingtha na kaliang ka ministry of panchayati raj kam chim lalap bagandon kan kundu ka correspondent ni ka jingya kren na kaliang ka council bat ka ministry kala sudah bitang ta ka jingya kren ni ka jingtha ka pala ai da ka council ke jongi nangkat bat ka sarkar jela tila da dai badi berkata le sin kalian kai sin saya sung perkhat la ne man pen kalai kata ngi mana betip kata ten rei na kalian kai sin saya sung perkhat ngi nyawat ke lat ti ku lu bangi ngi la ne man wen ngi kata dia ke badan haki konsumsi ke dengan puasa kulai shubun ni ka jubab jong iem tinga ngarung kerpat ba dalong ba pinya simkhia ma banyak keren ba ka sarkar kanumla bentuk klar ya ka bentahi ka barang hab hapo ka 6 schedule ka barang hab hapo ka council kari banyai bi ka julong mensua habangi penun kam ngi implement ni scheme ngi implement be lapo council umbangi haban lek pada siapa ka municipal banyo igini ki scheme kable shibul syukra pada buram shwa kali ni ia in charge lanu kin pelat ya kaneka second installment nambah sekolah nggak saya ada berjubah ya kata ka nampak ka second installment mo tidak dibentak ke bawang bawang jangka tight ni haban oglu dah kawat kata on tight but
ni hamle ia kini ka geotaging nak kalian ke office jungir kat begitu kita ayo penting kami ski Chongkonor ngakali yaknen namar kalong ba jan baro ki MDC kumbangayo bor banga kilada submit yakini ki jingtrai henrai ki ong bakimpat lat kapisa tengah skwa bantip lano ne haruk anu kan cimpur ingin yo ban yo no kan second installment kan bagi kam kin ya syakmat kadi kata kai mangi mo ya beri bagi kita bat antai menong pimene kan ya kata hi ba sisi mengelapan biang yang guidelines nak kalian ke department jungin dengan ke council buat kita like no itu bisa bat dia kata pan ban bukan bahawa ini bahasa mengin tentang projek itu kam mele ya kecil takik dengan kerpat ya baru kita hat kan mau itu baru kita ayo itu ada dan kam kan ya trilang ni banyak kenjoktin bagi engineer kita asain saki konstruksi beberapa kenang bang minum bakla dan ni kenang bakal don kanu ka jing sakut jing skim hari nabur kemudian kimene bagan ke jutaking kan nyai lai benta hakapor ba sama sedang ya kakam siteng pada kakam lagi balada ya kakam ka bang mitrai Syongkono kemudian ngakwa banyo jing tip naduk meneng ilai kran hakabaya debat kini ki tight and untight kini ki scheme ke first installment baka second installment na syukwa pat pan yo jingtip leng bai em en charge sakto kadang don ni em ka proposal dan ki scheme ki badang penmang thamai na ka banta kan ka dem ka ba menta aku dia pakai tem ka menta ka long simene ba kadika 15th final commission ni nang nang first installment jong ka artoi aku ini nak kalian jong ka isi melong simene yang sesong yang saya khat banyak khat lo ya baru kita khat beron ceki ye baganya ai proposal ju skim